mlada si, kao što smo rekli. Kako se snalaziš sa decom? Ja bih volila da malo saznam kako ti njih sad tu motivišeš i uopšte gluma, jel im predstavljaš to na najbolji mogući način, jel oni vole da glume? Obožavaju, ali naravno svi zamišljaju glumu na jedan određeni način, kao što smo mi zamišljali. Kad dođemo na akademiju, onda tek vidimo šta je to zapravo. Ali sa svim poslovima? Sa svim poslovima. Onda ima dana kada oni meni kažu, jel ne moramo danas da glumimo? Da. I onda ja sa njima igram društvenu jednu igru, Pericu Sveznalicu, koja je edukativnog karaktera i koja je baš probrana za njih. Ona je već na tržištu 20 godina i već uveliko je zastupljena, znači vrlo proverena, gde ja sa njima proveravam neka pitanja iz opšte kulture, znači kad se njima ne glumi, kako oni to kažu, ja lepo Pericu Sveznalicu zajedno i onda osvajamo znanje.